Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samaling nga istorya. Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Nagsapa kamutin a bumangon lakay. Wala ta mapaanak ko ni Jetalaon. Nabaran to man ang tidarang tiinit inton madamdama. May mayat no nasapat ti panagtrabaho. Inka man kidyag timpla iti kape, bakit? Ay naagidata pa'y lakay. Madamdama kantun amapan. Uray tulungan kanto ah. Kisnak man kidi lakay. Pagustuhan nakmutin uray italag. Anya, ay nabirta bakit? Lakay kan bakitan. Ada pa'y larik nam aya iti kakasta. Kay adapay ah. Apay, awan ka din tirik nam lakay. Ay na, saan tan akabailan? Panunot mo laangan tinapigsa. Taltalon laangan ti kabailak nga aradwain. Jakon kabailan, nang runa ta nagtikagenday ta. Anya! Umay kan ananang, agiddantan amangan. Apay, napan ka din nagtrabaho ni Tatang Ijitalon? Nanang, itay pay lang asuman na uak. Ngam didak matsugsong batan. Nay, nakamisuot kayo pay. Apay ka day. Nagapa kayo kan ni Tatang? Mangan kalatan el sa anak ka. Madamdama akton amangan. Apay aya, nanang. Adda ka di parikutsyo. Damagam to ijay bakla nga amam. Anya? Bakla? Kunayo kan ni Tatang? Kay talaga mo nga minabakla. Di nakpay mapagustuhan nga oray maminsan laang. Agak laang may tidaw-dawatak. Ha? Ay, anya lakid din aya, nanang. Day talaga yung ti pagpupudutan niyo. Ay masurunak ija amam. Inton kwan, mangsapunak iti sa bali a pagpaprusak. Anya lakid din ni nanang. Maditikas na nga ibang bagayaw. Kababae, no adda makangag kada kayo, nanang. Nainbag nga oras mo, Mariberta. Nay, si kamagayam maritan niya. Ay katsumrag ka ah. Agyaman ak, Mariberta. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak, Mare. Ay nga maguray ka. Nagrasay matanday ta suot mo. Nagkiting pa'y taoray lang makitkitan tapusag mo. Naa. Wun ah. Kita man no saan nga agbuligaw-gaw dagiti mata ni Ernesto nga asawa no makita na ti kastoy alangak. Anya lakid din ay Mariberta. Unay daytan. Ubing pa'y laang tiriknam. Ay katuan mo't maray. Abay, sika. Awan ka din tiriknam? Anya lakit din maray. Ay no siya, kawan dagitan. Ay na, nagumuman tayo dita biyag iti kinaubeng. Ay, siyak maray. Adapay larik na. Gaputa adapay malabas sit alsem kaw. Kun agrig-grig laak pay. Ay na maray, maditikas ta nga ibagbagam. Imposible mat nga agbinulan ka pay lang. Kat imun una ka pa'y nagsardangam iti siyak. Oray ah, basta adapay larik na. May asim pa ako anaw. Anya? Biliba ka talaga kan ka, pare Ernesto. Tanya ko matipagbilibam kanyak parian taon. Biliba kan ka. Tauray kas talo makay kan kat napigsa ka pa'y lang agtalon. Napigsa ka pa'y lang agaradaw. Day tamat ti pagyamanak paray. Ang talon lang ang ti maaradaw. Tayag may sa abang kagkaw. Ha? Nagtikagay. Gapo tadjakon maaradaw. Ha? Anya laki din. Rabak ko lang jay paray. May kanta gawitan. Tanay. Rapiin. Maturog ka kada lakay. Ay, wan ba kahit tanabanuga ka nagtrabaho iti taltalon. Sangunak pa'y muta. Adda pa'y aramidin ta, sakbay ang maturog ta. Anyang amin ti aramidin taya. Agin indistorya talaang. Rabin, maturog ta din. Anya ka mutang, baklakan samag. Amom ka di anagdigosak.
para itarabi ay. Anya laki din ayan ni bakit. Inbaga kemetkan kan atalon laangan ti kabailak nga radwan. Jakon kabailan nga radwan day ta nagtikagan abangkag. Ay salbag ka! Ha! Makapaawan ka iti kanas! Sigurado, Tata Anton. Madanunan tamanan ijay talon ni Tata Ernesto. Sigurado Kaya no nagsapa day jay apadak alakay nga umintra ijay talon. Kitain nyo ti sumungad, Tata Anton. Nimot Mariberta. Kat, anya lakit din. Nagkiting ti suot na. Aw, apayakas taon ay ti panangkita yo kanya. Ay, Anton, bagay ko kadimo laeng ti suot ka. Ay na, Mariberta. Di ka ko magumurgura Ang saan mo abagay ti kasta asuot mo. Kaputa kas kala sumayat bakit. Hey, agawid kan tayong kagpalas. Anya? Di ka man Anton. Di mo ka di kayat amakit kita dagiti napupo daw alupo. Kante chan ka. Ay na Berta, agawid kayon. Tama nga no paglulukwan da kayo dagitis, tampay di takantaw. Pudno ti kuna ni Doro, Maray. Agawid kan, tamadi ti kasta asuot mo. Agpapada kayon samot amin abakla. Di yo pa'y matamo ti makiusaw. Nay, adda ka magayam dito'y salas lakay. Wine, agtugaw ka man, tagsarita ta. Ayun alakay. Anya ka diti pagsaritaan ta. Ay na, mailiw ka mula siguro kanya-kanya. Di ka man nabakbakatan. Ay, agpaiso ka de, timbaga da duro. Nakita da ka ije kalsada amagmag na, ke nagkiting t-shirt ken badom. Apay di ka mabay ni tikasta nga raramidan. Basol mo mutlaeng. Apay ngamin adinak man lama pagustuhan, nga uray agaklaang. Bakbakitan ka nga ampang. Apay ngamin napilitin nak, kawang nga ruden rinak. Jak kayatin da kita. Amom ngamin lakay. Agbinulanak pay laeng. Iso nga adda pay lariknak. Iso akayat ko pay laeng met ati aglailuken ka. Anya, ay agraraman ka bakbakitan. Amaw ka na bayagan na nagsardang ti panagbinulan mau. Iso adinak man alilawan. Manyalakit din to'y lakay ko ay. Malaara ko panakman kit ti lakay. Tani malaminak mutin. Agulimak ka dita. Imalaldawan kas tati bagbagam. Arako bam tabagay. Makapasuron ka. Anya! Ay, nagkiting manun to'y suot ka. Kita man, no awan ti maay ayo kanya. Tadinak mutin panpansin ni Ernesto alakay ka. Naimbag ngagsapa, Mariberta. Ay, kastamit kan ka maritanya. Naimbag ta di magas ka. Ay, kita man, no bagay kumulaang to'y suot ko ita. Pasensya kan, Maray, nga mariday ta suot mo akasta. Nagkiting a short ka naging pispay tabadom. Kas ka lamang gargari no kasta ti isusuot mo. Anya lakit din ayamaray. Bagbagay kun tupay. Kaputa nagpupo daw dagiti lupokan tiyan kaw. Ay na, Maray, maditi kasta. Anya laangan nga iti makunada iti makaam-ammoken ka. Anya lakit din ayamaray. Mayati kasto'y asuot kaw. Kita aglaan, no awan ti maayayo kanya kadagiti aglabas dito'y parangan may. Mariberta, agpanunot ka kuma, anaimbag. Laglagi pa mabalasang jay anak mo, ani Elsa. Kasanon, no bastosan dagiti tambay di takanto. Ha? Lakay, arakupan naman. Kaya't kulaang amarik na inabarang arakop mo. Agpakaturog ka man di tabakay. Agampang ka man ako-nakon. Apay, di ka kadi maayayo kanya. Kadigdikos ko. Nagsabunak itinabanglaw.
ken nagsyampuak, tapno na bang luak lata kanayaw. Ay, sumardeng ka man, Berta. Uray ko man no arakop lati kaya mau. Agam adamit na yun na. Awanan, di akon makasakay no iso ti kayat mau. Awan pa'y ganas ti kastaw. Anya lakit din ti bakla nga asawa. Anya laki din dahito abak-bakitan na ya. Atay ta, nakadigo sa kaon. Ay, agtugawak man pailaing dito'y paraangan. Nimut Anton day ta lumabas. Ay, pukawak man. Ay, Pare Anton! Dumagas ka man pa'y! Apay ka de, Mariberta. Mapana ko ni Jay Talon. Anya ka di tibagam. Kan, aguray ka man, Mare. Nagkiting kan naging pista suot mo. Una yung tikasta lang ang Mare. Kas ka lamang gargari no kasta ti suot mo. Ay na, saan ka laan naruam ang makakitkita iti kastoy asuot? Ay, Pare Anton, nataer ka man. Apay ka di-adi ka mo lamang asawan? Napayak nga rod kan ayat. Kat nasaktanak unay. Isuadya ko ng asawa. Apay ka di adamdamagam, Mare. Ay, sos, di mo nga rod naramanan ati na imas aluto no kasta. Anya ka din dagita ngay bagbagam. No kayat mo ako, paramanan ka iti arako, ken agak. Anya, ay, pakpakawan mo ta. Ay na, bakbaketan ka lang arudain. Gam na isem ka pailaang gayam iti kakasta. Anya lakit din Anton, alakit din Anton, aprosa mo dagiti lupaw. Di kaya ayaw ka nagpupudaw na. Amukmut ka, di mo pa'y napadasan tinaarakop ka naagkan. No kayat mo akat siya kung timangagkan ka. Ay, Anya lakit din, tikastang ibagbagam, Mariberta. Panawan ka man langag. Anya ti kunayo, tatang? Lumasin kayo iti pagturugan? Wan, Elsa, anak kaw. Sana balay, tatalumot ti silid dito'y balay. Dalusam man tay bakante asilay ta iso ti pagturugak. O, di agmaymaysan ni nanang iji sila diyo. Bayam ngag may sa maturog ije silid ni nanang mau. Tila rik na natireng-reng-reng na. Iso panawak man langan iti silid may. O, sige. Dalusak nga rote bakan ti asiled. Ay, anya lakit din ayan ni nanang. Ay, anyan. nay, apay nga daulis kan pungan ijay bakanti asilay, Ernesto. Gaputa ijaya kon amaturog ita arabi ay. Anya, ay apay ngay lakay. Kat no nagmayat to pa'y ti panagkaiddata. Nakapaldaak to pa'y amakikakaiddakan ka. Apay, di mo kayat? Ampang ka talaga bakbaketan. Pagan anok kumangay dayta ke nabayagan ang nagmaga. Ay natatang, nanang, anya kayo lakit din aya. Adda tayo iti sangwan ng tipanganan. Mangan tayo kit din. Ernesto lakay. Apay ngay may kadito'y silid na pagturturugak, bakit? Iso nga ron alimasinak iti pagturugan tapno di na kon rengrangin. Ay ikwa lakay, pasensya ka lakuman. Naamiris ko asaan gayam arumbeng apilitin ka no di mo kaya. Naamiris kaw asaan anasaya at tikas nga inararamid kaw. Jak kaya ti agmay-may sa amaturong iyay silid. May ikaw ako na'y lakay. Pakawanan na ka din. Nasaya ta nakaamiris kan. Agsalugan tipig sa tabakit. Iso nga adon dagiti saan ta akabailan. Wen lakay, ket pasensya kan kadagiti inararamid ko iti kalabas. Lakay, mabalin ka day nga agkaidata dito yan. Hey, makiturugakan ka. Malala, duatan na maturog dito ay bakay. Ay, agyaman naklakay. Ay, nyalakit din, aya. I love you very much, Ernesto. Kastamat kan ka, bakay.
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat jay igid ti karayan. Wan, kap! Arigla daw. Ay na, pasensya kayon, kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo kade. Ha? Kwa, kapitan. Ijay ilay. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayon at talaga. Umay kami tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ang makaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apan nagmumula. Wan, kapitan. Umay kami to. Nulakot saan kami to abisi. Kaya niya ti may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan ijaigit ti karayan inton bigat. Anya, ganyan iti bagam. Masadutak lakit din no kasi jay ti maaramid. Imbagak nga da trabaho ta ijaili. Nasayata kas na timbagam. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may sa, tirumbon kong maagmulay ijay. Dagi jay sidag ti babalay da ijay karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da ija kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas tiya pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talata idan ah. Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay kat mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Amang ano adda may bagada. Wala kay. Mapantan ah. Sino nga iti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay kat nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Un gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti Jack amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmut ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umainton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampyang. Apay damal yung kanton niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ka nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Idala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay,
Adan tula ayuda, makangag dati sa udagi kita tao. Nakasadsadot damot ngamin. Hoy, Tonya, Naa? Apay ayanana, anya ti parikutyo. unay ka na talaga, Tonya. Adda kalagayam dito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami, nabambanog kami, ana pa nagmula iti kawayan. Ti imbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Ada mo ta talaga, nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtakainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay na, Tonya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa iti maramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo mo tanday tapan nagnam gapo iti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parekot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay. Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano ngayon. Ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Yung ti mapanagmula iti kawayan. Nga uren nakapunpurot ti panawain. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ijay karayan amarigrigatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umay agparang-parang kanyak dagijay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nung arod. Isutimbaga ti asawak. Ay na imbes ajak kayat ti agungay. Ngam pagpungpungtuten dakmet ngamin. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga root lakay. Na, anya kumangay ba't ya palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya maw. Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang imsikat ya gilakaw. Katun alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga root agbiro ka na itirabong. Ay na, nagdadakkel arabong sika. Alaga kastay. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ijay karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukit din ti natura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana day jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair mat kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek na kakla nga pudno day ta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin di rabaw. Wan lakay. Amom mat analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala itirabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay kawana, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya. Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos. Ni
maliyong dayjaya. Ada imot na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha, pudnon sakit iti intanon niya andong kanya kiti kalman Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya? Ha, sana mabalinda ito'y ang mapaspasamak. Nan, tasurotek manday jay alalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bagay, isu ti rakid ko ijay pon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwan ta ni Malyong ijay karayan. Wen kapitan, ngam mabitlang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuanay ijay pon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gaintun bigat. Anya, tapno agnakam da dya tao. No pa nagmumula, awanda. Angam no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay, ay na, nagdakil na talaga. Nagdakil ang rabaw. Ay na, tas lalo puti bakit na lumag. Sigurado, nadakil man hindi mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat talaga! Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan, paparian daw. Andong, umaykan! Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wan kapitan, nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Sana na maulit pa ay. Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y pon ti kawayan. Iti kasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Awan nga ron itan, kimapsot mo't ti biyahe ti Jeep. Un nga ron tata, sana kasi di awan pa iti COVID at napigsalat ta. Damag ko nga, nagikat kan ni Boss Duna kas driver iti Jeep da. Un tata, iti pa'y na minsan nalawas Nagkapsot nga min tata, basit ti mapaspasadaak. Iso nga, nagikata ko na. Sa bagay mo't kidya, padasam ti mangsapol iti sabalya panggedam. Ay un tata, kasapulan tayo amangged iti medyo dakdakkel. Tanay, nguminyi na dagiti magatgatang. Dumakdakkel dagiti ubeng. Dumakdakkel mo't ti gastos. Wen nga raw, no saan nagnegosyo ka kiday? No adda mabalin mo pagpuunan, hapay kidin ngay. Mayat mo't lang tag negosyo, bursyaw. Boss mo ti bagay. Awan ti mangibabaon kin ka. Pampanunutek bakit? Anya nga tanong gumahatang ta iti video okay. Video ke? An-anuam ti video ke? Aguyong kansa. Ni bakit mo aguuyong ay bagbagam. At mabalin mo ta pagkwartaan na yan. Ha? Tunggal adda okasyon, mabalin nga ipahire iti tattao. Isuka pa di hire na Ay katadakan ka. At dalakat igatang mo abukod mo a kwarta. Di sige. Un bakit? Planwak pa yan ang bag, tapno all goods. All goods ka dyan. Oh, apay nga min ay akaslaawan ti palagtalag mo kanya nga asawa. Ay nabursyo. To see is to believe kunak manen. Ha? Amok ngamin akaadwan nga aramidom kat palpak. No saan apalpak ti inaramid mo? Sika ti palpak. Anya lakit din. Aya. Oh, mare, si kamot gayam. Uwan ko, mare.
Anya ngay day ta imot mo ang nakakarga iti paper bag. Iso nga imayak, taumay ko kumaitadkan ka na ti blouse a ginatang ko. Ha? Nakaskas daaw man nga ikanak iti blouse kat saan ko pa imot a birthday? Si kakit di mat, apay masapol aja ag birthday laang ti may kan iti blouse. Sabagay matkit di ah. Napanak namin ija ili idi kalman. Gimatangak iti blouse ko. Dayti may sa, ay na, saan mo't nga umanay kanyak? Anya? Nalagip ko, asikati pa kaanayan na. Oh, ati oh, apag iso a kulay red. Amok a favorite color mo ti red cut. Ay na, agyaman ak unay kumare. Magustuak da ito'y inted mo a blouse. Awan anyaman na kumare. Anya lakit din ay. Kasala early gift ko matanakan ka. Amo matan, umadanin ti Pasko. Ala, noon ti aramidom itangal daw. Pangasim bakit. Dalusam di bakanti asileg. Ah, tapay. I-deliver da ngamin ti video o kita. Ha? Dalusam, tapno saan mo't anak kababain kadagiti mangyag. Wan, boss amo, mga anak laeng, agpalpaak, kalpasan na, ag Facebookak biit sa agdalos. Anya? No addarirem, si kanti mapan agdalos. Una yun tigas ng aramid mo. Mala, ingka mga na, tapno makadalos ka adagos, inton madamdama. Wow, nagadumot tunday ti anak ti asom kumare. Aywan kumare. Saan basta-basta dagita nga asok? Taad dati lahi na dagita. Agasi man day to 5 anak na. Nagadungarod kumare. Naimbag laki din ta kabaulan namot apasuswan amin ida. Naimbag man, baring ano dumakil da amin, tapno mabalin mo mati mangila ko. Aywan kunak nga rod pagbayad ko iti hearty video okay day tamaysa. No adati mahayran Ha? Aywan kaya man niya. Umadanin ti kasangan ni Richard nga anak mo. Wan kumare. Ikan, agpapahelmet ni Bursyo iti video okay. Ha? Aya? Wan kumare. Saan nga agmanmaneho iti jeep. Iso nga agpapahirlatan iti video okay. Kasta aya? Taisuman nga rod ti kasaritak no masabat ko. Nasaya ata na granata pare. Apay kumare. Damag kung agpapakair ka kano iti video okay. Saan ka di? Ayun kumare. Apay, masapol mo. Wan ko ma. Kasakay nga minti inauna nga anak ko intun umay asabado. Kastaya. Ay kauna. Awam mo't tinagpariseb apang Sabado. Nasaya at no kasta. Uwan gayam. Manungay ti hire ti video okay tan. Sangaribo lang kumare. 1.5 pa'y kumaano si ka. Si kakit di man. Amang nga numabalin nga okan tulatan ti pagbayad ko. Ha? Anya? Ay kauna. Kay kaya't kumarin nagganasin nga wasta. O sige pare. Okan tulatan ti pagbayad ko. Aniya? Kasta ti imbagakan ka di ansyang? Una na. Ay na. Kasta unay aragsak ko. Idi ko na nga uken tulatan ti pagbayad na. Aniya? Ay, nagloko mo ni ansyang. Amuyo mo na. Nabayag abalo na ansyang. So siguro anak ko na tikas dyan. Oho, kahit pag-aayat mo mo't ay salbag ka. Una na. Sakpay mo ti kunayaw. Ay oray man inal daw ahayran niya ansyang ti video okay may. No uken to ti pagbayad na. Ay, nagkanasan George. Anya laki din aya. Aniya? Daklakit din nagbabaway. Nagnegosyo iti video okay na.
Apay nga awan tin na ibagbaga ni Bursyo kanyak may papan iti dayta. Ha? Ha? Ti awanan bain a babae? Kundi padawat pa'y mat kanyak iti blouse idi na minsan alawas. Tagayam, adadakas apanggap na iti asawa. Aniya? Anya kataukan tulatan ti pagbayad na iti hire ti video ke. Payman da ya babae? Ay na, agsabat kami lang. Talaga pasubsubak kantong paak iti kastonay. Ha? Nagsakit tinakam ko iti dayta na damag ko. Uray la imuli aming ti darak iti ulo. Kaya't mo asawan. Adda sa ka da, iso anak ka uli da. Na, ay sa anak amaki ang angaw, nana. Ang mga nukayat yun, ti may ramraman iti pungtat ko. Diyok unle, si kakit di mat. Naglaing ka nga gungat. Pagkatawaan ka lang mo't anya lakit din, ayah. Api nga taadyak maranranaan ni Ansyang. Ha? Apinan siyang kumare. Adda nga minadagsan a basol na kanyak. Ha? Siguro, amo na nga da basol na. Iso asaan arumrumar ti animal nga awanan bain. Balo adi na amo ti tangtang abon na. Oh, nakakaskas tao man na ito kumare. Api nga men, anya saan nyo nagkinawatan? At mayat kayo man, iti napalpalabas ng aldaw. Inikan na ka pa iti kabarbaro ang blouse mo. Ay, saan nga umdas dayjay? Tapno saan ko asidiran iti basol na kanyak? What? Unay madayta na pungtut mo, kumare. Kas kalalyon, nakaungungat ka. Arig mula ni Typhoon Leon, super! Hay, ibagam tuman kini Ansyang numasabat mo. Ibagam ngagsaga na kanyak, gapu iti atraso na. Yes, madam! Awanan kay tibayin ako, mare! Anay ko, apay nga atinong panak maglatang. Animal ka! Awanan kay tibayin! Kunam siguro no saan adimanon kanyak di imbagam iti asawa ka? Anya ka din day nga ibagbagam si ka, Brenda. Awan mati amok abasol ko kini pare Anya nga awan? Di ka man aging diding awan amom, salbag ka! Anya? Ay, jak maawatan ti ibagbagam. Gaputa balo ka! Kastanter aramidam? Ha? Mangsapul ka iti baro. Saan akas kinibursyo asi aasawa? Anya? Imbagam ka no iti asawak ahayram ti video kina. Samo imbaga nga ukan tulatan ti pagbayad mo. Ha? Anyat kayat mo asawan? Agbibisen ti asawak iti kwa? Anya ka din day nga ibagbagam. Ay, salbag kiti day nga asawang. Awatin na ko mga umuna sa agsaw iti kasta. Ha? Tiko nak, ukan mari, ukan nga anak ti aso, maawatam? Anya? Ay, ti awanan ba in Brenda? Ay na, tinungpanakit din iti kaadwan ti tattao. Saludsuden ka man. Anya nga min ti basol mo kinkwana niya. Takas tao na yung pungtut na ken ka. Ti ko nakinilakay na. No hayrak ti video okay da. Okan ti pagbayad ko. Anak ti asok. Ngum sa bali matgayam ti nagawatan na. Anya? Salbag dayjay a Brenda. Idarum ko dayjay. Gapo iti panangtong panakanyak iti kaadwan ti tattao. Ay, wala. At dati mabalin mong ikahaso kontra kinkwana. Di nakman la dinamag nga umuna. Sakbay nga agungot-ungot akas jay. Ay, una yan day babae. Ay, masabat ko lang ni Bursyo. Talaga amakangag dayjay kanyak. May samot asab sa bali ti mangmangag na. Naglawag nga ukan ti imbagak. Sa bali gayam tinapan iti panunot na. Iso akas taunay agura ni Brenda kanyak. Nyalakit din aya. Si Kamat Bursyo.
Awatem nga may nga umuna ti bagbaga ti tao ken ka Ha? Uken nga anak ti aso ti bagbaga na ken ka pagbayad na iti hire ti video okay. Sa bali mo tinagawawatam. Sa bali talaga ti taray na rita panunom mo. Anya? Ay na, kasta una pungtot ni Ansyang, gapu iti panangibabain ni bakit mo kan kuana, iti kaduan ti tattao. Kasta ka di? Nakunan Ansyang, ngay darum na kano ni bakit mo. O niyang ita, gapu nga minday tay taramid mo. Anya? Ay, nusyak ti sika. Inkagkid daw iti pasensya kin Ansyang tane. Nagsakita talaga tinakam nakin ni bakit mo. Kaso tayo, ngala. Sana bali, tayo nak makisarita kin ko na. Inak man nagpakaasi asaanin nga agdarong. Aklo naklata na basol ko. Apay asan mo nga imbagbaga kanyak akas jay gayam ti imbaga ni Ansyang kan ka, si Kabursyo? Ha? Sa bali pa'y atao tinakaibaga kanyak. Ay, pasensya kan bakag. Panagkunak at siyak tinagbidot. Ha? Sa bali gayam tinangawatak itimbaga na kanya bakag. Anya? Ti kuna nagayam. Uken nga anak ti aso ti pagbayad na iti hire ti video okay no bilang laeng. Anya? Kasta timbaga na gayam kan ka? Uwan bakit? Kinapuno na, mababainak itakinaan siyang. Nang runak tinungpam ka no ijak adwan ti tattao. Mababainak ka talagan. Jak amunan niya trupak nga iparang kukenkwanan wag sabat kami bakit. Nasaya at man ta nagranata ita. Sika, bursyo, pari bursyo. Mare, Ang mga nusan ka nga aware iti naramid di bakit mo kanyak. Tinong panak matlatan, imbabain nak iti kaadwan ti tattao. pasensya ka kuman, kumare. Aklo nag-asyak tinagbiddaw. Sobramot daytan apan nakaawat mo. Ti kunakmat kan ka. Kat anak ti aso ti pagbayad ko kan ka iti hire ti video okem. Ngam gayam, sa bali tinapan mo imbagbaga iti tattao. Aging ga anak kadanon kini bakit mo. Kas iti nakunak itay. Pasensya ka kuman, mare. Sa bali ngamin tinagawatak. Iso ngamin day tati kanain mo apang panunutan. Iso asabali mo ti maawatam no dati maibagbaga salbag ka. Mare, Ibagam kini bakit mo tagsagana. Idarum ko talaga day jay a babae. Saan pa nga agdamag nga umuna agtong pamutlatan? Anya lakit din aya. alakit din Brenda. Inkay jayan Ansyang. Ha? Inkagkid daw iti pasensya. Amom ngamin, no saan mo aramidan dayta, kat ituloy na talaga ti plano na nga agidarom. Ay na, nakababain ka. Kat saan lang nga si ka, nangro na itasawam. Da kayong agasawa ti nakababain. Nakuna na ngamin kanyak idinaminsan nga aldaw, amapan ija barangay hulita. Iso ano ti mo kaya ti may babain, in ka ni Jabalayda, in ka nagpakawan. Wen kumare, uray kas na unay abain ko kenkwana, iturturad ko timapan. Ala, in kan kumare. Oh, itaman pa nga imay ka dito'y balay, sika, Brenda. Pangaasim ko mamare, tagkapyata moten Anya? Pakawanin na ko ma, gapo iti panang tungpakken ka iti kaadwan ti tattao. Ay, saan? Kukwam laang day ta pasensyam. Tapno amang manya, nagalas at talaga ti ugalim. Nagdamag ka kumamot nga umuna kanyak, sakbay ka amang tungpa. Mare,
Pagan anok ngay kumanila kay muno bilang laang. Kaslama itong so tiro panay na! Alawanin, Mare. Uray anya pa'y tibag ang kontrakin nila kay ko. Kan kastamatan kanyak. Aklunan milatta. Ngam sapay la kumatarum marti konsensyam. Pangasim ko, Mare. Tasaan mo nga ituloy ti panggap mo amang idarum kanyak. Ita, tanagpinakawan kami kini Ansyang. Pangaasim kumamat, tainton sumaruno, ket awatem ngamin nga umuna ti ibagbaga dagiti tattao ken ka. Bakit? Ha? Ken gayam nga aso ti bagbagana, ngem sa balimot tinagaw awatam. Anya nga ita, gapu iti ugalim asaan ama kaaw-awat, dandanitan na idarom, no sa anak pa'y anapan nagkidaw iti pamakawan kini Ansyang. Iso apang nga asim bursyo. Sapay la kumata da ito yung ti maudi adandanita maikaso. Gapula ang iti di mo pan nakaawa. Bakit? Saan ang maulit? Promise. Nasaya at nukas na. Takdram tingkarim kanya, ha? Bakit? Anya laki din aya. Amumot sa anak ang marigata nagbalbalin. No adto ti kayat ko baliwan. Ay kat nasaya at anukas na. Saan mo lang nga ibagbaga? Aramidem, salbag ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Agrubuat ako, dodong lakay. Sa dino ti papanam, Juana, bakit? Naa, saan ka di nga imbagakan ka nga agpalingki kami kani kumarik a Miriam ita? Agpalingki ka lang, ngam kasta ti bag mo. Un ata itugot ko amin a kwarta kan pasbuk ta lakay. Agraman ATM ta, itugot ko matun. Anya? Ay, anya kalakit din aya lakay. Di ka madanagan, ta saan ko matagastusan amin. Itugot ko lang matijay ili. Day takit bakit? Saan mo nga usaran? Hanggang masapol nga itugot mo pailaan. Basta, itugot ko dagitoy. Tapno at damot at ikargak iti shoulder bag ko. Kasano no madukutan kay Jilay? Awan pagdanagam lakay. Saan to na mapasamak day ta? Imposible ang madukutan na! Ada akon Mari Miriam. Pasensya kan ano, itaklaang. May nga orasan nga agur-urayak dito yung marihuana. Pasensya kan amare. Ay, nagadong kami ti salsaludsodan ni Dudong. Siyaklaan nga ati mang bayad iti platim. Tapno makabawi akan ka, Mare. Adda ka di kwartang marihuana? Anya kalaki din ay Mare. Siyak pa iti kunam. Sana ka maawanan iti kwarta? O, kita am tilinaon ti bag ko, Mare. Aday ta, Wow! Pasbaw kan ATM matilinaon ti bag mga marijuana. Wan, pasbuk kan ATM mi kanila kay ko, ti makitkita, Mare. Dakkel siguro ti savings yung anya, Maray. Ay, katuwa na, Mare. Ay, dakkel talaga ti savings mi kanila kay ko, ijibang ko. Asidagtan iti palingkay, marijuana. Ado ka di tigatangam? Ngun, Mare. Abastum iti dua alawas ti gatanga kita. Agawaan tangarod ti magna. Tapno makaawit na nasapa, Maray. Magandang araw po sa inyo. Ako si Rendel. May ilan po sana akong itatanong sa inyo kung okay lang. Kailangan ko po kasi ito sa aming survey. Anya ti imbaga na, Maray. Jakmat na awatan. Adalaan ka no sa lutsodin na kadata, Mare. Agsurvey ka naman. Survey? Wan. Uy, agtal na kapay tasyak ti makisarita kun kwa na. Sana bali. Taamok mo ti agsao iti Tagalog. Ano po ang itatanong nila, sir? Nagsasagawa kasi ako ng survey tungkol sa financial literacy, ma'am. Itatanong ko po sana kung may bank account po ba kayo.
O nagsisavings po ba kayo? Ay opo, sir. Sa totoo lang, dala ko po ang aming passbook at ATM na magpapatunay na may savings kami. Saglit po ha. Kukunin ko mula sa aking bag, sir. Pero war mo mat nga agpayson ti passbook kan ATM yaw maray. Una yan, Mari Miriam. Sumurot ka pa'y kanya. Tagsarita talaang biing. Am-amom ka di day tao, mariwana? Saan, Mari? Yung magsorvila ang kanumot. Iso adin ako malapdan. Una, ngam kita man tilangan na maray. Agrup-ro pamit nga scammer. Anyangay tamo tayo. Ang mga numudos na lang day ta. Si kakit dimot, Mari. Saan mo't siguro? Kita lang amaray. Narigatang. Uy, amang ano ibagbagam laang day ta. Gaputa awan ti. Ay na, mariwana. San arumbang ay palastong mo ti ATM kan passbook yu iti asawam. Kasano nga raw, no pag-interesan ti scammer da kita. Anya kalakit din aya, Mari. Kontra ang laamin nga aramida. Madanaganak lang para kan kamaray. Narigat ti ma-scam. Siya kundi makamo iti bagik, Mari. Di nakpakadanagan. No kayat mo ay kat kumunakan nga agpalingke. Di na kun pakibyangan pa. Rendel, pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Hindi kasi yun nakakaintindi ng Tagalog eh. At saka wala siyang passbook at ATM. At saka hindi niya masagot ang mga itatanong mo sa kanya. Okay lang po, Ma'am Juana. Saan na ulit tayo, sir? Dala ninyo ang inyong passbook at ATM? Tama po ba yun? Oo, sir. Ito, oh. Ay, wow! Pwede po bang makita at mahawakan ang inyong passbook at ATM card, Ma'am Juana? Bakit naman hindi, sir? Maraming salamat po. Uy, malaki-laki na rin palang savings ninyo, ma'am. Oo, sir. Kaya, makita yung dakkel at talaga ti savings may, sir. Ay, si kamot ti lumabas iti parangan may, Miriam. Nagapuwa ki di palingkay, Auntie Rosain. Ni Juan na ngay, saan ka di nagkuyog kayo ang nagpailay? Wang, nagkuyog ka may. Ngam nagpa-interview pa nga may ti anak yaw, antay. Interview? Unantay, adda nga min tinasalaw mi ijay dalan nga agsursurbay. Ngam, kasla scammer mo day. Jakman amukin ni Marijuana, antay. Ipalastog na magdagiti ATM, kan passbook dakin nila kay na. Anya, day tatipod no, antay. Di namot ngamin kaya't apanawan mi day di arendel nga agropro pa nga scammer. Ay, anya lakit din day di ahwan na aya. Kaslasan mo nga agpampanunaw. Wala ba kahit, adakon? Saan pa ang naghawid ti asawam, Dodaw nga nakaw? No saan pa ang nagawid? Sa dino ngay nga tati ayan nananang. Adda ka no kinasarita na ijay ilay anakaw. No husto atin ang ikaw. Adda ng sorbay kan kwa na. Ay, sa pa tugot na ti passbook kon ATM na. Ay na, pasensya amon ti anak kaw, Dudong. Ay na, pasensya amon ti anak kaw, Dudong. Hindi pa'y mo't nga ibagbagak. Asaan unay nga agpalastog. Kaslaawan magtimang mangag na. Kasanulangan no. No anya, Dudong. Ay, amangan mo no matumpungan na ti scammer. Kat itin na ti passbook kon ATM card may. Ay, nasken na makasaritak ti asawa. Nasken nga agsarita kami kani Juana. Apay narabyan ka, Juana? Di mo pa'y sungsung-batan, dagiti awag ko. Nakapsot ti signal ko itay. Apay aya, Dudong. Sa dino tinangikargam iti passbook kon ATM card ta, bakit? Anya kalakit din aya. Katanda dito'y bag ko, Ay, kunaklakid din. No, anya? Kunak ano yung palastog mo manan, wano amang ano yung paiggamukit diti sa balay. Ay, saan mo't Inpakitak lang iti nagsorbi kanyak itay. Anya? Inpakitak lang mo't? Saan namot nga inala? Ay, nawa na bakit? Apay nga impakitang pailaan. Kas ko nakitayon, kinita na laang mo't. Kas taunay ti bilib na kadata, idi nakita na adakkel ti ornong ta, Dudong. Ay, jak amukin ka bakit?
Kaano pa yan nagrugi ti uyak ni nanang, Juana? Idi pa'y napalabas-alawas Anya nga tano'y pa-check up mo. Kisa yan pa lang ti savings ta. Tapno da pagpa-check up ni nanang. Sigurado ka Anya laki din aya, Juana, bakit? Okay lang kanyak ta ni nanang mo ti mangusar. Ay na, agyaman ako unay dodong. Awan na nyaman na bakit? Agsagana ka nga roday, taing kag-withdraw. Nas ka na makagatang kayo ti agas ni nanang. Tama nga no, kumaro ti rikrik na. Abay ngay, awan mo tin maiwithdraw iti ATM mi kanila kay ko. Ni, zero balance mo ton. Ay, saan ka kadipay anak ka pag-withdraw, Juan na anak ka? Ay, itay tapay anak ka takdir di tao. Sapin nakapudpudaw. Ay. Mabit lang nanang. Maminsan pa'y, ang mga nagkamaliak lang dito ATM machine. Imposible na ibos ti savings mi. Kat sa anak mo't anag-withdraw, iti napalabas sa lawas. Uray ni Dodong, saan mo't anag-withdraw? Ay, Juan na anak ka. Okay ka kanilang. Owan. Okay, akla ang nanang. Nadadahol sa mo tanday ti ang machine. No awan ti ma-withdraw ta. Okay lang kanya kanakaw. Hala, agawid ka lang ang close mo ti clinic ita. Mabit lang nanang. Last day to yun. No sa anak pa'y ang makapag-withdraw, agsubli talangan iji balay. Kunat mo yung pa-check up mo ni nanang? Adda parikot, Dodong lakay. Anya ti parikot? Zero balance mo ti savings ta. Awanan maiwithdraw. Kasano nga awan kit no? Kay bang-bangkok lang, ti bayad tinatang itinapalabas alawas. Awan nga roden, Dodong. Anya lakit din aya bakit? Makapadanag kamit. Amang nagkamali ka laang. Nakitak nga rod. Zero balance. Mutoy man, tasyak ti mangipadas. Inulit-ulit ko pa'y. Ngam talaga nga awan. Agpudno ka man kanyak bakit? Asino tinagsurbikin ka, hindi nagpaili kayo ni Mari Miriam? Ni Rendel, lakay. Impaigam mo kadikin ko na ti ATM ta? Saan mo't? Sa dino nga rin tinapanan ti urnong ta? Apay ngay asyak ti pagsaludsodam. Jakmot nga rodam mo. Para magkalaunay, iso akas ta tinapasamak. Di kag pabaso lakas ta. Tawan ti ammok. Kasano no scammer gayam ti ko naman nagsurbikin ka? Ket iso tinang withdraw iti urnong ta? Ay, saan mo't siguro, lakay? Ay di kagsaw iti kasta. Tawan sa bali ang makaamoy ti password day ta ATM mo. No di laang data. Ket no imbagam ti password day ta ATM ta, iti nag-interview ken ka. Ay na, jak amuken kan. Uto-uto kan to mga men. Anya ginadamag ka. Ana-scam ka kanaw, marijuana. Jak nga rodam mo, Mare. Awan mo't karga ti savings account mi. Ay sus, amangan mo't no adda sa bali anang withdraw. Naglaing damot unay no kasta, Mare. Adda kanyak ti ATM card mi. Ngam, nakapag-withdraw dalat ta? Awan ti ATM ka. Ngam kas mabuyak kun mangag ko iti nyaws. Posible ama-withdraw ti sa bali a tao ti kwartayaw, Maray. Kasano ko ma? Malagip maw, idi adda ti nasalaw ta nga agsursurbay ijay ilay. Anya kalaki din aya, Mare. Anya kumama ti connection na dayjay iti ornong mi ama pupukaw. Ay saus, amangan mat no adda na dakamat mo kenkwa na a private information maw. Ket iso ti inusar na, iso an na withdraw nan ti kwartayo, Maray. Kasano ngayon day ta? Awanan ti urnong ta. Pasensya kan, Dudong, lakay. Mano a kwarta tinapukaw ga po iti kasta nga aramid mo. Swildok day jay iti mano a bulan. Ita impaiskam mo. Jakmot amo akas jagayam ti plano ni Rendel. Kunak ano sorfi laang dayjay, lakay. Ti ibagam kidi, para magken uto-uto ka ngamin. Nilakay mo't. Nilakay mo. Sige man, kasano ang maisublim tinapukaw a kwartata? Makisarita akit bangko. Panagkunam ket nalakalaang day ta? Ay, napasensya ka na talaga. Jak pulos among adagayam ti kakasta amudos.
Damag ko ang naglukat ka iti baro a savings account, dudong lakay. Pudno dayta. Ngam saan ko nga ipaigam ken ka ti ATM card. Narigatan. Ang mga no ipa-scam mo manen, tinagrigrigatak. Saan itaan, lakay? Ay, nakapagdesisyon ako, Juana. Saan kumamot akasta Among bakit? Dakkel agatan tinapukaw gapo iti kastang ugalim. Agasem ngay. Tamapan mo gayam ipalpalastog ti maipapan iti urnong ta iji bangko. Wan, lakay. Talaga nagbalbaliw akon. Ay, pasensya kan. Ngam siya kung ti mangidulin iti passbook kun ATM card ta. Ketsi ka. Sa pulam no sa dino ti ayan dayja arindel. Tapno isubli na ti kwarta tinakaw na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Ina, mabalinay, nanang, mabalinay. Anya ti mabalinan, Maksimaw. Mabalinay ngayon ko, dagiti baboy kaw. Agsapol kan iti bayar. Inak ibaga kiniganay, tagatangan ng tibaboy kaw. Sambutag tanangina ita ti presyo ti baboy, nanang. Nalamapan kan, tapno maidispos mon dagiti baboy mau, Maksimaw. Papananyaw, tata Maksimaw. Agpadaya kayo, may. Mapanak ije balay daganay. Ilako kon, dagiti baboy kaw. Istawng, adda na panan ni ganay, tata Maksimaw. Ha? Sa dinaw, nakitak itaya na pan nagpastor ka dagiti kalding na. Aya, wain tata, ang mga numabayag pa'y dayay nga gaway. Apay anak ko namday ta, istawng. Magkabalay kayo aya, kiniganay, tapno amom day ta. Kit no naganak di talwa kalding na, isotes asikaswin na di kalapaw na. Aya, no kayat mo, in kalangin surutan di kalapaw na, tata Maksimo. Ay, urayak langin na makaawid di balay na. Nagadayaw di kalapaw na. Ay mabanugak ka magnaa. Sumrek ka pa yung arod dita balay, tata Maksimo. At dalibin ko nga harak dita. Ah, arak, ay, halaman nga raw, istaw, agsyat taman. At kung yun ti bayad dagiti dua ka baboy mo, tata Maksimo. Ay, agyaman nak, ganay. Nakatamba kayo tinapinta sa presyo, tata Maksimo. Wayne, nagadungag paiso tinaglakwak, ganay. Nagpuskol asag sa sangaribaw. Aton aday ta ang pag-inom mo iti arak, tata Maksimo. Ay una, nawadwad day tuyain apagsukmaon. Malang araw, panawan ka nga ro daw, tata Maksimo. I-deliver ko mo iti sa bali at tao, ti ginatang ko king kaababaw. Papampanaw mo ni ganay, ang imatang iti baboy mo, pare Maksimo. Ay, Wayne, pare ko tikat. Kasla kwarta na ita, igamama. Kita lang aro din a kwarta. Ibagampay lang akas la kwarta. Ah, kayat mo, nga agdubli na ita, igamam a kwarta, pare Maksimo. Agdublay. Ay, kayat ko pare ko tikat. Nukas na nga raw, tumngag ka, iti ibaga. Anya teramiday, tapno agdublay. Yasidag mo tilapayag mo, tayari sa asko king ka. Adtoy, tilapayag kaw, pare ko tikat. Sigurado ka, pare ko tikat? Wain, pare Maksimo, saan lang agdublay? No di ka agtriplipay. Mala, ikuyog ko ni Staw. Imbagla bodyguard kaw, pare ko tikat. Sanga ribaw. 2 ribaw. 3 ribaw. 4 ribaw. Maksimaw, bilbilang matay ta kwartam. Way, nanang. Igatang kunto manin iti buryas dagito ya kwarta. Kano nagin ati buryas ita? Kurang day taupat aribaw abilbilangam. Ay, jak pa'y nalpas na nagbilang. Nanang, medyo nawadwad may tinaglakwak iti 2 baboy kaw. Nan, ikanakman mo't iti kwarta, Maksimaw. Pangaramatan nyo iti kwarta. Katigatan ko iti sidaan Madapay mo't sidain ta iti ref. Ada ayamot rifta, kat awan mo't. Hawan aya.
Ay kunak no adda nanang. Mangted ka, tay nakagudong. Anyat gatagan nyo aya, ijay tsindaan. Masapsyapol dito'y balay. Awan sibuyas, awan bawang, awan laya, awan bugoong. Kaila dumawatayin kada kiti ka aruba. Sayang lang ti kwarta, apaggatang yu kada kita, nanang. Di mo pala ibaga no di mo kaya timangted kanya kiti kwarta. Igatang ko iti boryas na gito ya kwarta, nanang. Yak kayat ang makisayat. Anya? Agdublin to na ita kwartam no mapantayo iti palutan, pari Maximaw. Sigurado ka, pari kutikat? Wait, kunak lang aruday, paray. Anda kontak ko iti unag ti palutan, jay mangabak ang manok ti tayaan tayaw. Talaga? Kaslawan pa nagtalik mo kanya ka. Mala, mabantayaw, kadwatan ni Istong. Ay, basta sigurado ti bagbaga maparay. 100% asigurado ti bagbagak, paray. Sigurado ang magustuam ti papanantayaw. Ha? Naragsak niya, paray. Hinagalas, di mo bagay. Ano ti saan ko abagay, nanang? Day tabado ngayon suot mo Saan mo't apang ruwar day ta? Ay, sa anak mga agpapugi iti papanak, nanang. Sa dino ay ti papanam ako nam. Pagkwartaan ti papanan may, nanang. Pagkwartaan? Wain, kwarta ti sangput ko inton rabe. Ay, nagganasan ngayon no kasta. Ay, ikan nagtuman nga rod iti kwartak. Tapno kay kayat ka Wain, nanang. Mala, inakaw, tadagasag pa ni Istong, iji balay na. Stong! Ayan, Mau. Stong! Adda ka kaday? Adak dito'y kasilyas, Tata Maximaw. Umayak man. Sumrek kalatan, Tata Maximaw. Nakasiramot tiri daw, Mau. Sana nakatrang ka ta. Basta lukatamlatan. Mala, kartengam nga ron dita kasilyas. Tanapatag ti bagaking ka. Nyat ibagayo aya, tata. Ikuyog ka, iji palutan. Anya? Ay, awan mo pagpalot ko, Tata Maximaw. Siyak ti makamaw, basta sumurot ka kanyak. Kaano tama pan ngay? Inton malam, sa pulin tayo dyan, ni pare ko tikaw. Pagkwartahan da ito, yapapananta. Istong! Nay, beer house may tinapanantayaw, pare ko tikaw. Wait, tumagas tayo lahag nito'y beer house, pari Maximaw. Mag-relax tayo, basay. Wow, nagpipintas na giti babae dito. Tatakot ikaw. Ay no. Ay, mabit lang. Kaya bagyay sukik ang babae. Ading! Umasidagay. Hi, darling kutikot. Hello, mate. Ading. Kaya't ko lang ngayam amoking ka dagiti kakadwa. Kasta ka di, Tata kutikot. Pari Maximaw, iso ni Jenny. Jenny, iso mate ni Pari Maximaw. Nice to meet you, Tata Maximo. Tatakot ikaw. Siyak ngay mo. Iyam amunak mo ta. Ay, aguray ka, Istong. Jenny, iso ni Istong. Istong, iso mate ni Jenny. Nice to meet you, Istong. Nice to meet you, mate. Ading Jenny. Agtugaw ka, Jenny. Agordal ka iti kayat mo kanan, kan inuman. Okay, Tata kutikot. Pari Maximo, aginom tayo pa ibiit. Kadwa tayo ni Jenny nga ginom iti ara. Ay, kid, uwi na, pare ko tikaw. Ay, nagganasin nga. Italang manay na makaabayang iti napintas a babae. Ay, sa bali mo gaya mapalutan tinapanantaya. Agpilikan iti kayat mo, pari Maximaw. No ababay tada iti stage nga agsalsala. Sa pula o sa putay. Ay nga sa pula sa puti asasawam dita paray. Iso ti color na iti underwear da paray. Agpilikan iti kayat mo dita. Nasyakaw ti bagamaw. Siyak ngay mo. Tatakot ikaw. Agpili akadimot tayo. Why, Nistong? Ako ang bahala. Ay, kukwak jay nakapula. Tatakot ikaw. Kukwak mo tayo, jay nakaputi.
Ina, naggana say. Sige. Payabak ida, alpasan, ti panagsalada, tapno at partner yaw. Nabartak matandag iti kakadwam, tatakutikot. Ha? Ay, kaslasan na paimot anapartag, Jenny. Pari Maximo, Apay, pare kutikat. napartag kayo kaday. Ay, saan pa'y pare? Kabailan mi pa'y kini istong ti uminom iti ara. Wen, tata kutikan. Kabailan mi pa'y ti uminom iti arak. Nukas na nga ron, agurderak pa iti arak. Waiter, mangyag ka ba iti may sa case nga arak ito? Hey, awan mo tin dagiti babae. Kakadwa tayo nga agininom, pare kutikat. Ha? Unang peso. Di namutan nagsubli dito yung table tayo. Uray ni Jenny, katibal tayo. Awan mo ten, tata kutikan. Napala siguro nag-CR ni Jenny, Istong. Hey, nagado nga arak, tinorder mo, pare. At ti kwarta ma. Basta siyak, ti baka mo, agiinom tayo lata, pare Maximo. Nagurderak pa, itipulutan tayo. Kasanungay pare. Yak sabi sin kabalan ti mapan makipalot. Ay, di mo pagparikutan na ita, pare Maximo. Di na patag, nag-enjoy tayo ita dito yung beer house. At nababae, akatibol tayo. Sa bagay pare. Noong kaya't mo pa iti magitibol iti babae. Ipagamlagan niya, magpaya pa, pare. Kaya't kumuti, babae, tata kutikan. Ay, una, Istong. Ikan kamay, tapno saan ka amalugay. Sa bali man na babae, ti pa umayak ito'y tibol tayaw. Abay ngay, tata Maximo. Nagulimok mo ten, dito'y berhas. Awam mo ten, dagiti nagado at tao. Nagpaisa. Kaslada talangay, ti tao dito'y pag-iinuman, Istong. Napanan ngay ni tata kutikot, tata. Nakariing kayo matgayam, tata Maximo. Naiturog mi gayam dito'y lamisaan, Ginay. Ayan ni pare kutikat. Imunan anagawid. Ay, agawid ta mo ten, tata. Ay, wine Istong. Garigatan tati, tumakdal. O saan kayo pa yung agawid, tata Maximo? Bayadan nyo pa, dagiti ininom yun. Anya, ay isa na da kami ti agbayad, Ginay. Ni pare kutikaw, ti mang bayad, iti bill may dito'y pag-iinuman. Da kayo kano ti agbayad. Iso nga imunan anagawid. Anya, ay, impasubo na kung ti awanan bay na pare kutikaw. Kahit manungay ti bayadak, adeng. O, ato ti listaan. Inyawat kanyak itay ti waiter. Ha? Ay, nagdakilan ti bayadak abil may, Ginay. 15,000 amin. Wan, tata Maximo. Sabali ti bayad dagiti babae ngayon table yo. Sabali dagiti drinks da. Anya. Ay, naspak, tata Maximo. Binudol na kalaki day ni tata kutikaw. Ay, agsaga na kanyak ti awanan bay na pare kutikaw. Agsaga na kanyak. Awanain, nanang. Awanain. Anya ti awanan, Maximaw. Di kwartak akin si Mila. Nabudol. Ay. Anya, nabudol jay kwartam. Asino tinang budol kan ka, Maximaw? Ni pare ko tikaw, nanang. Nagurder iti inuman mi nga arak. Nangala pa iti babae nga intibal may. Katsyak tinagbayad. Ay, awanain. Nay, kasano pa'y itan? Di mon makamat ni kutikot, napana ni Jipangasinan. Tiyawanan bain, binudol-bodol na lang, tapno makainom lang iti arak.
Ay, leksyon kan kadayta. Apay nga minamamati ka dagos ka dagiti bagbagana. Nanang, Ay na, maksimo aya, agnakam ka ita. Sayang di kwarta abaya dagiti dua baboy mau. ay nanang. Ay, anya pa'y nga iti gatang mo iti burias ngay bagbagam. Gumatang kalaangin iti pigibang kapagurnongam iti barya. Anya, Di nagtupay maikan iti igatang ko iti sidaon ta. Aw, anya ga ita tinapasamak. ay, Napanlang iti arak kan babae iti kwartam. ay sayang ti kwartak, nanang. Sayang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.